whapoponi a soua o sfolau e le tua. E ia mamalo le so ma tae au nei tau fio leo mai a samalalang. To a mua malai. O mahoi na mamanu. E lau fionga al fono le ufimua. O al tato vata puia ma lo tato matai siri le langi. E taua na ufatu lou le maota o Samoa. E al maota e pou. I au tū mauanga I whanua ma lo wanganu. E ato le wā whialo loa I mali. Hama whatawhata ma le whalo alo. Whawai papa I le tua soifua o Samoa. Atu lou, lau whionga al whonga whonu. A malo, I lo walawina. Le whaingo fie ngā luen. E au taltonu. Ia, o lea e whaawau lo walawina mai taluai. Ai masani. Whatulo mwhatalofa I lau whionga sui palmia. Malu al kapeneta. Hatalofa I Ministalong lango. Hatalofa I lau whionga I taitai al nei tū. Mese lau whionga sui taitai. Hatalo foi lau whionga San Fapito. Ia, sui mamalu uma. Ole palmene. Ha malo. Ha malo le finau, ha malo lon sai. Nei o tatou walawina. Uma I tatou awale. Pa inga survalu ole. Palmene Samoa. Ia. Ha malo. Ha pitoa le. Patalofa mal famalo I le whionga I palmia. Ia. Ilana sailinga tongfiti. Inga malosi. Ia. Talo pia. Ia. Whewhafoi lo malosi a totoa mai le tua. Ia alta ua so tanga. Hoi alta ua le tātau sanga me lua whi maleono. Ia lava tate. Ngā lue. Ia. Talo ia te foi mai walo walawina. Ai. Kai tonu lau whionga ili. Ngal fono staimi o wafelo tu malo. Ia e. Hatalofa foi. Ia e tapo inga Samoa. Ia mese la whionga lau malu male. Masiofo. Ia. Tapo inga fono suitofia. Ia le famsun sili ma lo senga famsunonga lo whionga prestene. Ia, a mese foi ia le au whaitalo. O tō wharitua, no manu a wasa moa malan palmene. A le aunga le nei whilo inga me le nei fontanga. I tātou tala noa. Ia, ma pasi le tala le tupe o whatali la tunu. Ngā luenga I whiwhatino mwhaawau. O upe whai tafe ngā vai nei Faleata. Mai o vai, e a fua mai lanto. Whaamalu ai la lonea malalo tata. Ai whaamasua ai te vai fuolu sou. O se whaapunga, ua matua tala whea ngai le lei. Mara tatu tala tupel nei. Awa a whai, fola, ma le lei tā pena. Tau on whiinu uma. Ma hinu malie. Le atu nuu atoa. I ona tangata uma. Ole. I lua whenua tasi na ua. Sui whenga malo. I le tala le tupe. Tau sanga lea. Lea whio mai niso sui on mato komiti. Toe. I frontangbo mua le komiti o tupe. E umale, fiso tupe malo fiso su tu silima. Pulea tangat fenga luenga malo. Sa fai la fisili. Ilo fiso tupe. O te fia fisili atu. O lea si tu langa o iai tu langa o tupe ala tunu nei. Wa lea ua sui le fenga malo. Financial position. Samoa.
tali mai le mtanga luenga tu lo le ya toto le ya toto sa fi fisi foi la fisi na ile so ko bi tu pe wa le wa sui le fenga malo he tayani ya le o ma wa ya o tala tu pe fa wa ona va nga light mai time fo yo sa fa pito initial navain ia lea o tatou fa'auauina ia e la lea faina le tu ai il mea lava taʻoletala le tupe e tolu ona vaega tetele ai e mai e masani ala le taimi fetoa'au saul parliament na o le tala o le tupe o te faitau ai ma le lauga a le minista tupe e i le tusi tāua na e tolu ai tusi e fa'aigoa fa'amatalaga o fuafuaga mo tupe a le malo e fa'apalagi o le fiscal strategy o i ga tonu lava e i le a'ano o le tala o le tupe le ala la lea sa'u va'aimuamua i le tusi lea pe iai ni suiga e ini faiga fa'avae ua sui mai ma le taimi e fa'afoe mai ai e nisi o faiga malo le tapipi ma nisi tele o le faiga malo ma le tuana'i ae fa'afetai o lea o te matauina faiga fa'avae ai ana sauai le mulimulita'i ai lava mai lo'u talitonuga a sosolo ia le fa'avae lea e leai se afaina ai sea le ua lua sefulu o tausaga i le palemene e leai lava se tausaga mai nā tausaga sa fa'apea ai ua fa'aletonu le tatou malo i mea tautupe o le tatou tala le tupe o lo'o sau ai fa'apuga matagofie papea e ono ni ai talafu tetele ni tongi tono le vaitau lea lua afe matasi se ia o mai lua afe malima lua lima nei lava mea ai talafu sa o whalongolongo pea i le tele fo i o saunoanga o whaitionga upu e whaide ai talafu e mor silfia ina utura tasi sa mo lafe i se lau no lua mai a New Zealand o New Zealand fo i o se atu nuu vai i le o se atu nuu malosi i le vai tau tuto tasi sa moa e ai ma se mea tasi ai ma se mea tasi tasi al mele leinga fai New Zealand le ngalo fatu ina le poliso sa moa ia manisi fo i o nanga i la tol tanunga fa aonga tama whanau sa moa e tau tuaina le tunu a o mea la ia tau le infrastructure le whaanga yo ingo le tunu atoa sa tatia mai lava i o tatou tua a mai tatou na whao wina le malol nei o te sau le palemene lua fe lua lima lua ono a tolu se lau mo tupe miliona le tupe maua le malol nei tupe masanga lua fe maleono na le tolu se lau mo tupe miliona le tupe ala tunu nei na maua a sau ai lava ho ma lua fe sefulu o si ilunga Trao vanei le lua fe sefulu tasi sulu lua wo le lima se lau miliona. O ma la fe lua sefulu lua tasi. O valu se lau miliona. Fatu pula ia ai talafu. Ilana tupe mau. O ai talafu. Ai talanolo ai talafu. E lua i koe ngā i kalafu. O le talafu, o le mea kao consumption. Mai e whao ngā, whatau i mea ai, whatau i mea whapena, tongi tanga te whainga luenga. O le aita lafu, e whai e lati nai, development. O le taimi a aita lafu i Samoa, e whao ngā i mea ia, consumption. Na pole lo leo tangata. Na lolo leo te lewa le tonu. Ai a whai, o aita lafu i ana whai mai taimi lea, mo lea tina ino le tunu. Le ila se me tatu te pole. Awa le se me tua iai. Le ala
leo tato vai. O fua mai. Ai sea. E le mafai, ma le fias fulo tau sanga ni. O iei se tasi, se masina, au se tau sanga. Fa pe o le tongia ai tala fola tunu ni. Le ai se li poti fa pe nau ye. Tongi mai lava. I tau sanga umai, o mai le so. Le ala ua o mai. O mahea. Nisi o ai tala te tele. Ka tongi mai leva i tau. O lai tala muli muli ala tunu ni. Lua fe sulono. Sulima sulono. Le sa fa ia le fuel tank. I o i songi. Ma le upgrading a mla vale. Lona winga. Mai lava i lua fe sulono. Ele te fa ia se tala fo le tunu. Fa malu atu sulo sa no e fa ula vea tu la mela fe ngal su pania. Li se nganga. Ala vela vele. Taunaga sui mamalo paualea ina nei o loo malia i le whaalongo so mātou whaalongo ai whaafonga al palmene au si mea fia whaasao lai titi lau whiama na le sa matale saunoanga i tulango whing whaavai o le tala le tupe ia po le physical strategy le iai ia o le tulanga lewa iai le suinga taunu mal whinga malo wala talata le 5% ia le ai talafu mai tato GDP o le wo i lalo le fast food percent ia le mai tawatu e o fo le tulanga o le tato deficit sa i lunga to le 5% talata e wo mai lalo tolu te sima le 5 le tulanga le ia se ful tel tu nungo fenga malo i nei meo o ai talaf ia pe le nganga le nai nauna tulang ia se a tel tonunga e vol tel tonunga is fa business ai talaf ia pe va pena e o tilo ile nga te nga fatia te tongi ia le mo le mala pe va pena ai tatia mai le fangi fa vai i tulang ai talaf awai memonia lo fe nga ile pale me fa nga malo sistem sa no ele fe nga ile in stau tupe ye fe lolo nei te sanga le tongi ai tala e nei te sanga lu mat te lo lo por pe fi e le tongi ai tala ya pe va bena lengang farol ya le wa fa fong mai lo fionga le sui malo sa no ya le vo sa no atu min sta tu sa fo vanga no e lo sa no nga ya fa o mat sa no lo fionga mo te mana o mai te sanga le tongi e te sanga le tongi ona o le covid e leo se manaonga o Samoa. O le manaonga le World Bank. Mai la tona mai e talafu e na tatou. E li manga o Samoa e misi se kongingo se talafu. Kama tu mai. O le mea leo 5% whenga whaka. O le mea na whai e le tapipi mai la. Fa mali atu sui Faleata tolu se toi tula e mai la fionga sui pāmi au se tali malo. Le saunoanga le sui. Ia i le nei mauta. Sa le lei. Sale li tutung na umba i pinon fa pena atu ina nei fa fonga la tu nu fa pe mai yo la sale le ya e ina i fa le ton sa ma tu tong fa fo ia e sa ma na ya fa stai o fonga le fonga te le o le tato tole no mata o pule mamla mai ia le sui bale mia mal min sta tupe il le ben tapa e fa tuanga mai to officials onto malam mai le me e fai tuai ia a le wa ma wa tro fola wa fionga i le tai o le tuangai le fo ma wa tu ia o lo e fa ula vea nga i le fa ula vea malo ia te lo fa ula vea nga i sui o le sa no o le mele ia a on sa ma le se tau fa ia tu tai le malo le fo ma wa tu lo fionga sui palmia aftai e pa wa le yo le ai mo fa vai le tu sia sa ta tu mai a se lau fa ui lavea se lau maltasi tali al malo e mau tele mamalama matou te faatua i le atua o le mamalama sili lena oi alanga falot ia o fionga ngo ko e kali kua o le ki tonu i meia ia ole a fonga le vainga na o e sa no anga Faleata tolu
ia o lea sa mau atu lo finangalo sa le lei mawhaanga mai ai whainga whawai fōringa mai la o lea mau atu na fō lau saunuanga o lea lawa so solo atu fō i lea vaenga pe a whai o lo le lei whainga whawai ma vaenga na e pe o le vaenga na o lea saunu atu ai le fionga le sui pāle mia tali fwai tau ai lo finangano nga whaalia ai o lea la mau la toanga pe a tali ma lo ai wha wau mari saunuanga lo fionga pe mo se avano ia sai tu lai mai lo fionga le minsta tu malia el finangalo le sui mo fa sau ino lo avno ia fa tai mo le avano e ngona al fa no ai i le fonga ka mai ele malama e mo si fia lo fionga le fon fetalai ina wo tu lai mai le lo o lo tas to fia fo ia o minsta tu sa o ta pa le aluanga i tua i ta la fu malon tongina mole sila fiel tato mauta a mata mai i ai ta lafu tasi iba pato am fai ona te tongi ai ta lafu tau sanga lua fis fun maleono olo iai fa maunga a tono o inai aon fa malama atu ona o le sau noa ai le sui Faipule pe ona tulai mai ai langona fa noa tau mama ina pai mai ele malama ia le fionga sui pāle mia ia man minista tupe lo sau no le minsta ia au le matou tiu tele nai fa malama atu mal fa alon ma lo fa tai sau no lo fionga minsta tupe o mai me tono ka ko paket se on sai ma la fionga fai le ese me o mai lo mai me pelo con el palme se on sai ma la fionga le tai o le tuanga o lo tu lava no le sui langa le wa o le lava te fau la veanga i fau la veanga malo la ta wa so le mutu la fon tu ma tu la mai la fionga ile a le sui o Faleata fa wa la sa nga le tali manino le la fionga le minsta tupe pe ta to wo la tu le vaenga le ai ma wa la toanga pe fa pe tali malo tu langa uma ia male anga i tu o tupe le malo aftai el no tal no me o le sable ka ko kala sa no ngan ale minsta tupe ai talaf ai manayala si o te mai fon fetalai ia tu la vano lo fionga minsta tupe ana le sa sa no le fionga Faipule e mai ele imisi se tau sanga na tongi e talafu ai o le ala lo tu la iatu ina wo tu la i mai to finga minista tupe sa faila usa i linga i tua po ana fea na mata i talafu ai ana fea po ina mata i le tongi na i talafu o pa mau na lo fionga le fon fetalai ia sei ma liele fionga le sui sei ala mai o le la vatu so sonia tun fo langa lena e sau noa e le ai se vaenga na misi ai se tonginga ai tala se i vaenga na le taimi leo COVID ma le whama a lewa e fonga maua mai o le sui o Faleata tonu o lea sa whaid sa i lilinga al minsta a le minsta fatoa o me le luafe luas fumaritasi i whainga malo o lea lau tali manino le minsta ai malia lo finangalo e maua la atoanga pe atali manino ale malo le tūlanga lea ona o le winga o saunoanga ma upuna e saunoa i o lea tultuli atu ale minsta o lea mai wha maonianga le vaenga lea ona sa alu i tua le sa ilinga lea fwe lae vasanga ma lo finangalo lea sa iai o lo a nga i ale malo e finga whaavae a mat le i winga i tupi ale malo ma le nganga whaalo alo masalo lea ua whai ua tuai lea sauninga e saunoa i e sisi vaenga o saunoa e lau fionga e aftai teli lau e le whafo ia lau tala langa sa o lau tala ai le lepe asa ili mai pea e le tasi se ai talafu al malo e ona no ai talafu ma ye me ka o grace period e ai tau sanga e famtu o mai e fartupe la langi grace period futa amata na tongi le piliota le winga le taran fai atu e le imisi e le default e le ai se li poki le anga o Samoa e le kongi sanga talafu ai wilia e la fa me i le sivan awa a tato tilo le tala on tilo le lei i whainga wha i iatina ia o lea ufa mai le so i sei malia lava le sui o Faleata tonu sei tu atu pele ava no la fionga le minsta tupe a tato boy fiscal rates 5% o ina e tapu ai mato wo mai ia wo o lava tumtumunga o la mena ave ia ile fa mua ale sa ave ia fa mua le tongi na ai tala fiala le wa ia nei mai le 5% anga ile 2%
ia ole ngaluenga le na alfa nga malo na ave fa mua mal fa alo After o me o reach fiscal rates e ta watu e tati atu me an fai tato sa fa su pesen lima su pesen e le vai kai me lua fe su longo su fiku su lima ngai kua na over lima su pesen e kala ai sea amo mia lo le tunu se me tan fai fatino fai lo a on meia pe o se kapula ale se ki ka ko mo tato lava ai e tai mi amo mia o le tsi le fia le tunu ni ma le lua su tau sanga le o yai matu atu e fia fa tsunami me va pena e ko se pekai e toi fa solo muli ye te ma inga sa mo telo ten o fe tua ye me ia ilia ona o me le lo fionga ile me le si fa fita uri le fe ngai tato te mil nei sa o fa pe a mai talo tupe le dress le o le tower so fon o le o pese mal inflation rate o pa o la le lo pasene tasi man valu pasene e fa fe ona tali tonu wina e lo tangata le ngai ko inga maua lalo fa pengel inflation ai alu lunga kau so fo e le ma fai o kupu se me fa pea se iva nga o le ka ko nga ile me ka o le hyperinflation o le me ka o le hyperinflation wa alu lunga kau so fo nga alu e lunga ma GDP ai pa o lalo le value le tala le value ka ko kupi o le winga fam talanga o le pusa moa le sa fa kaule lima suka la lua filo kas le o se lau mon kupu lua filo lima o le value la se lau ta la le lua filo kas o mo kwale ko kusa lua filo lima o le wala ni mar se lau ka la le ke mingi o le lava pusa moa al lua filo kas ngala ko la se lau ka la ma we pusa moa ka ngalesa pala maka angyang ko me ma su e fa fe lang fa pa lengi me ia o ke manga o la lo fionga fong lo fionga mista se fa mam lama mai ia ma tou nei ele lavan mam lam e fa fe o nga kupu le me ha fe on ka ko pese o pa o le ka o fonga inflation rate ai alu lunga ka o ele nga ka ko le sime bitsilina ona le tali ina lo sui o le ka o loa me e mo tonu la tunu ka o ia ka o kalo ka o kamako ka pis o kai fia se la pasenge le increase o ia me o upside down le me ka o inflation o ka o fia le me mai fafu te kelo a ka un kal me mo tono la tunu o loa tono mo le fa fena fai ai la ka fa ka fish and chips ke mingi kai ai mai la fish and chips wa mai le a mingi sila e sila la mo fa ka ko ia men ma ke fresh le ka ke ai pe mai ngai mali ai ma ha ora le yang e ka un ka fa sa fa fa ka ko problema but that's a reality o le meanga le kupu ngel temini ele ka ngaka malinga fatia le tau soi fonga le wo o leisi vai sa una nau e ia sa no o leisi fa fita o nga le o fe ngai ma le tunu nei fala fa sain drugs e ko ke fiu tau te fiu e ki ngai ma ka mo fai le tunu nei a o ma le malalea ka lo fa ya tato a lo fa tato fana o ka ka o fa se fo ma yam ko fa se fo o a e fai ai on fo ia men ka ka on ko ave se malo si anga i leo fa malo si la ko a mengi o ku la fongo fa salanga ma kwa ke le fa le ko e nga ko lo ka ko fa ko fe lo i me ko e ka o nga se minimum sa ka nga ben te se fa salanga o men aka ko vai il malo lo fiki o le o ngu merkasi ngi Pasifika ele le anga le mele ole fala aule ko ngu merkasi Pasifika il fa ma yoki do le ex e nga o fa kasi me ye lu e fa kasi me le o ka ko vai wa solo ile le ka fa nga wa sa yele manatsu fa ku ko ngai ku ka luai o ko e lango inga ma ko e ave so manatu o ka ka on faima banga onga o te vai lupeina sa noanga sui mamalu lo sa noa o tato o tonu mal time le tato malo longa molene vai ngale fiafi o te fa malu lua tuai sa noanga sui mamalu la mau le ava noa pe tato to fo mai malo longa o te fa silatu o fatati ese nei tau manga fono au fai tu la fono mo lana malo longa
Whatatia ese a tātou tauaramanga mo le malolonga, o lo sauno le suusfono mo Faleata toru. O te tāpala o fionga le sui mamalu mo le whaawawina o lau saunoa. Lau fionga le. Ole, raftai. Whawtalai. Ia, maliele sui o Faleata o le tūtula I mai le fionga le ministau o tiute. Saunoma. Aftai malawa noi lau fionga le Whawtalai. Nā tu leo wa mai au fo ona tali sua le. Paya maulunga le palmene. Mau fo se fasili ngā malosi. Au tūlai. O te whau I la vea ile. Saunoanga sui o malu. Ono tūlanga lava le ile. Ta ua le taunga tāo sui fuanga. Ia ole. Olo awa whaalongo lo sui. Pe ua. Wale ngata ina masau le saunoanga. Pe fōlinga o le ua mafua le. Le taunga tāo le. O sui fuanga ono le. O le whainga malol ni utura I mai. O le winga to o watu aisela ngona. Ia ono e pe fōlinga e. Ta ua o taunga tā le nei vai tau. O le ngata ia. Ia e whapea fō ia le. Ia o lo mai fafo. O te lo le. O le demand and supply. O le mea nai te terminal ngaka il tau. Taimi o lai pulel tangata I le tau e loa ia mawaila na ia polo fiti. Whaila utala o nai. Whau sa whailo wa whangota. E ei taimi e lata mai ei le taimi e mawaili. E iwo le taimi e mamau ai le mea mawaili ia. Le mea la nai mafuai. O wala nei taimi untua tau ngataali. Ona le taimi na o lo uloa. O le taimi nei o matua mamau ale sa ilinga o le. O whainga tāfu na mau le. O le ala na o le tau ngata hai. E whapea fo I lai tūlanga e peo na iaia o loa mai fafo. O loa mai fafo a whai a maile o loa e lima se fulta lai pusa moa. Ia e taunu o maile le o loa I nei. Whai o le tax. Ia o le mark up. Ia ma le freight. E o mai fo o ai lunga. O le tūlanga nai pe le wha tūlanga I nai. O no le nei fo I vai tau. E le I wha amau ni al tātou. Tūlanga fo le tātou. Price control. E le I longa lavon tūla I mai. E se manu e whaingo fia o na wha tontonu fo laule. Le tau o tātou o loa. I lunga o tūlanga. O ia tūla fono. Ia man whalo lava. Ia, whamalof so son mai lau fionga fo le minsta o le minsta o tiute. Le fo sauno e tu sa fo o vaenga fo e Aiafi le au aunanga le ale. O e la vel au aunanga le tiute. Ia, whamalof so son mai. Ia, le fo mau atu e siman. Ia, whaua mai sauno anga sui. Minsta ona ua mau lumala o paule mea. Hak tai le fionga minsta tasi le me tā ua le no tā ua. O le price control board wal mena le wo ia ila u. O mea ia le sa amata mai o levan fai aso ia na tu ulea. Nala na tu. Ona le mea le eksa ngoa me supply and demand. A kele supply. Ele mo mia ua fikau ia le lau fai o loa ia maunga e lako ilaro kau lo loa. A le kiki lo le demand. O kau lo langa fai se price control board. O le mea le na tu. Ngai o kupur ko wiki. O upset e ngar supply. The chain of supply. Umaroro ko wiki ko ia e mai. Saulo lea o loa. O ke ia ua halu ngar ke lo loa. O le ai se control. A o taimi la lea pionga saunga. O le ai o lea ua. O le wanga waku mako whaukwanga. E kauan koe whai se price control board. A me se maka I kua me e whai mai. Lea uka koe loa. A kaungu o mai a moa ma laisa me whapea. O mai se whai o loa. Whaakau a koe kai fia sul container. Ngā vere aku uira ko whali. Ngā ole pe lua vai aso o sioki. A koe lau mai loa. Le mola leng whaakau ko fia sul kala. Ala o tapo e la cold price. O mea ia la e au ngā ile wanga lea me kaunkoe whakingo. O ilea, ia whakai lau sunga, whakai welo kule mai. Au ngā kele le melea ua, rangango inga le sui le vailu inga o le, koe kunga inga o mea ia le price, le revenue, ma i le tute. O ngā o le mea leo i leo ila o whamitaranga teming e trucks, le border control. E makua ke le ngā luenga le border control, o lea o realize ko o le Pacifica, missing New Zealand ma Australia.
me ole multinational or transnational crimes me ia o whawhikauli i criminal activities ia I vawa Kongo o Pacific ma mai o loa ia e mawae lenga ko vai ka usanga len kengi o se mea mawae man makaukia le ukalenga mai fiki 5 tane se huge e makwa mawae le 5 tane o le meo o le meth worth 1.5 billion Australian dollars kala Australia le fa merkala ka malo Australia e lava le ukalea mo le makeki a ko Australia ka usanga ako au I mai fiki o le fainga karanga me le wengi le ang fa ko se ka sui o ngi fa ka luai o ke mo ko fa ko inga la o fionga fonga fono man malo o ka o nga test drug test o maka ko Faipule ka fenga luenga malo la nga yo fa ke mingi au le fa min ma ko lungoi isi ko ka lang mo o ma ko fa ka drugs ale o le mon fia test au pe ke ai drugs le la fa ku aku ka sia en fa le ku lang fa ka ka luenga leo lea ua la ko kaula mua me lea say no to drugs o levan ka fai le mea mai fa mala ko test e nga ka ua kele mo ka konga ko fangau ia o me ia se le leva nga o tatonu o lava matoi o te tau mo tal fe nga ia me se la vertu la fono fa salanga e nai al bele ia o le ka ma seki ko ka ko se minimum ai me se ka ka ia mai le me kong suppliers akale wa on mengi le ke le fai ngi mai fa o ka ngaka ngi e ka ka un solo ato fa pui solo ato ko ve sa no wa ko ngu ye fa fa me Singapore le fa ka ke lo ko la langi ka ko le ki ngai le ko silfia wa fiu Amerika ma ko ke le Singapore la fa salanga le kasi ya mo ku Singapore le ai o ka ngaka mai fa la fa sa ko Singapore o le o tia sa dalal mele yengi kwa mwia le akong mwia mele town fight mo tatou ata ya ono ho mai le lo fionga misi va nga le fe ngai tele mtatanga o malanga yengi sila Australia I visa wa tano ina sol nimta o pulo fionga o tau ona fai ese fuanga tatou malo a fa pe le o sile lima se la ka la visa New Zealand a lima sera uaf a lima sulu afe visa fa tau sama lua su 5 milion ar kupe mau ngi sila lua su 5 milion Australia o ke le lope fia pe afaisa online a fai ile HN fa ia mel mako a ingal wani pe pal mako valu se lauta la tanga te das a fai la yongo se lauka la fai visa Australia lima sulu afe e fa ke le fula over kosu milion ar kupe mau Australia ka usanga I meni o lea o ke fau inga ka ko langoa le mele fai ngi esko inga le o ngai mai si vai ngai fai le pu singal mele ngi sila le tus al visa on arrival so ani ne tatangata to 2 minutos se lo sa no o lea fa pe ngi sila nga ka ko fia ko finga luenga mangofo yo le ai moskaria ka ko ela ngo ka fa mo e fai fa la ai nga ko mai le fi ngofo agi umalo kai mi le yo ola ka langoa ngan melia au fionga ile kamisanga akoa ale ko campaign yang fai lenga aluni ole upu ole sa fa nga sa ilinga ole Newton fa fitai ole mea taua mea taun tatu fai tanga tau ma sa ili la Newton le ala o fa tuai nai le fionga pa mia pa fa fo mai a mai leo ien fa pe mai a mai leo ia mai fa fo o mai sa ili na mea lea na tato vesi ai ma lea fatino te minei e keisi lea langa lea o mai lava ile so o lea lava e kawanonga ia lava le ngongi ka kamalonga ai mai lava le lua filo kasi o mai le so fasio kaka lea sau kaimi uma a lea fai fam sinonga alu lea le kaimi lang fa ngau mori mau lea la o ko fi ngau sa ili la mi kong o ti talo atolo ko ulai men malo pamon mole amai leo yang ko fingal mai ma so e mawar ka ka le mali wais kam le ma fa umar ngin ka a fer ko langa le o le va le sa mo e wais o le malanga le ka ko kuila o se malanga piko sile le ka la langi ya ko lu ka ko mas fu lima minguke ale o le afrika la o ke mo kwa ofu
me ukupu longo winga wa au fa kasil sa mo wis ia martalo fa wis lo le ka ko ai ko urunga ka ole me ia ole va le ia malo e va ia lo fa tanga tanga malo ko ai la ka ma ia quantify la a fa e ka nga provide a mai la tau se fa ma nianga o ai lo ka ko ele a ko se lo su kala milikale fiole ya lo kuila ka ko kas a le o mo kuasi tai le ka ole le pasa se le ka wongo kilo ye o pasa se ye nyusila maskadi fa ka le ko finga le mesa vale ia ele fa vale me natural ni tuma ka nga mai asi ka ko vai la po fe mo ni vale fa ka vai lo ko nga mo vale le lisi ka nga mai kilo ye ole sim tau ali umaru tem ka forensic audit le fa denga lo le gafe kasi 5 milion al malo ia tsawa ona mai parmene si tatu tilo lenga mai sue o ani fa le ton o angi me fa le con fa fo le malo mai o le coupe al malo le alwai ka o mai ka ko kilo o le pepa le la sana mai ele fa tuanga al malo stadia mai le woni mai le laptainga i mea ia o cryptocurrency ma stock exchange a mesel mele ka ko kilo ilo review le citizenship by investment ia e ke o ka ko nga ko ila lo lima se la wa fer ka ole passport ang folding ole se fa ka nga passport e ai o ka ko o ele ko langa nga ia mai o mea ia o stock exchange me fa pea ia ka ko kilo le ia ke kilo le ia ma mai ka nga il parmengi e skula fongo ka fe ngai le o le von file malo fiki fe o ia ele on fai o nga kupu skula nga ka nga ia mai o ke le lo foi pe fia en kampangi sa mo e qualify le mea rona winga paul mele ma ta tsaia o se lai sengi a license to operate a stock exchange fa nga ile ngo sa mo fa nga ile ngo la tunu ia o se mele ka nga ka nga ile ia ai kupu le mea ai o ka kong ia o le ala mai kongo de parmini o le mea le ai sa ngo ia fa mai ale sa ngo nga sui wo mai alo tai tax mo le waste ia si va vai pe fa fen fa tino le mea pe le akile on ke le lapis a wo ka malo o me se masingi ho le ke le cross ka vale mo a vi fa ke le ka vale dan ia wilia ia fa ka le sa ngo mai lo fionga fonga fondo a wo le mea tu malo fio tamal fale ma hoi mtulanga Lealailepule ia fa to fa to tuang a fa tele le wa lima pa inga o sa fa in fo Faleata le fio sa mo en tulanga fa lupe o lo a fio mau vai tele ia ma pa lo tele tu malo moli atu le fa tele ilo to fa to tuanga a manuia le tua sa to felo ai pea na le asi o to le o si le fia me o tonu foi para o telefone ta tu tala noa fa soa o ani me so soani ai o le talo o le Lealailepule a manuia le tua tu le mel malo a me se ne sui tu au fale mai mota ia fa ngana ina o to le tua fa manuia le tua tu le mai ia talo fo i mole singa singa se le fio ngal palmia ia tu fo i mai stai mo mo ta to fi do e se ai ta to fi na nga ma fo fonga e ta se le nga au ona mo sa mo manuia sa mo ta tu le mai a manuia le tua so i fo amalo ia o manatu le telo vai ngal saunoanga Faleata tolu ia o fa mau mau kabineta fa malo le fola